halor ke jing temu ke sorkar jela panwanra ya kalentirel hapo kene ke jela ka Khasi Students Union KSU leng bau General Secretary Usamla Donald Thaba ulong ka KSU kampersya ya kata ka jingwanra lentirel henry ke don kam shua panwanra ka anya da ya ka jela kum ka ILP bat ka MRSSA kum ta ka KSU kampat sya satya ya ka lentirel klempat wanra ka anya da ne ka ILP hapo kene ka briu hanyo trap Ulaong kan mentoi ayu ye ka jela adakan wan kata ka relkit mar namar kalenti kaladan lepa bat om slam syu ka relkit breuru kan wan bat ha kata ka por ngim tip syu unong rap khasi ne unong rap barjela namar bengila syak telep haki wei pat gejat benreu Ulaong ka jela Manipur ka kloi banyo e ka ILP hanrei ka jing eksamen jo ka sorkar pedeng ye ka jing dawa ILP hapo ka Megalia kan hadu menta kadang sa ateng Kadon jing per ayu hapan ke jela Manipur bat ke jela Meghalaya ulong yo lese don ki bom de ki trai muluk ki kensyot ya ke sorkar pedeng ne don ki sim kabu ki ba khwan mentoi simet kim kwa penterikam ya ka ILP Singapore la kan publish ki bagi press statements ngilai bagi babun mde dong chief minister Henry Kwikwi ki kran sepang kata ka jingora ka good strain ban hiardor ke mar ke mata kum siam ru ulong sisien ba kan yarap ru ya kinong rap Henry kan ong yapi ni imde bengi persya sispa ya gare luwe Henry ngitip bala da mdan di an kum ka inline permit banyada ya ka jinglong trai ngi kendo siap banyada ya ka jingdon jong ki khasi hang ni po bri hnyok trap kamut nagare luwe kini ki menderi ki poi ki barjala kin sup benrung bat kan mentoy ayu yang ni ada kawan kata kalian tiral nomor kawan ke good string ke track kaladon kemud muslim syu ba ke passenger train rukan wan pada hata kapor we utau nongrap kasino nongrap barjela nomor ba nila syak telep ki pe jek ndriu tiudon we MLA u ba Melbourne siung lakren hi luang bahwa dan kam mi railway tambah hason poi railway idon kam mi ki an tung ka ILP bat ka MRSSA bat ka ki siru ka ban hang tahi ba klem ka ILP ngimpat syak ya ka lentiral bahkan wan hang ni bo beri hnyok trap ni ki memorandum snakapor sapor ngila pha bat ni kenma ho arajar khat khandai ba ya ka memorandum gejungi ha baide ka CE ngila kan thuplang ya ka ILP ngila kan thuplang ya ka Indo Nepal Treaty ya ka jungprung ya tin khasi ngila pha kala yo ah ya ki jung Union Home Minister Nering ipet ba kani ka central government ka examine ni ka basngul ngo pada ba ka kani ka jing dawa ka jungi ka ayat ngadu 1985 layaki 87 but layaki ru ha 2001 but kumjuru 2013 Nrei Manipur ki ki tang sisien ka state government ka pass likely resolution halor ka ILP but ka central government hi marsin penterikam ni ka CE ka ai da ka inline permit ka Manipur balai yangi pada kam ai ka hapan examen balai ka Manipur ka sub banai hatu godon jinge PRU padeng jongi bat ka Manipur lese yo don kibam de trai muluk kim kwa pon penterikam ni ka ILP ikin shot sya ka central government lani la don manu ru balong kwan mentoi simet kibam kwa ba ka inline permit kan don banyada yangi trai muluk kibalong ki repat apo India